Viņa priekšā ir mūsu stiprums. Amen! Halleluja! Mans Dievs ir varens Dievs. Viņam nav līdzīga. Viņš ir svēts Dievs, un viņam nav nekas neiespējams. Un visa radība sauc uz to kungu un slavē viņu par to, kas viņš ir. Slava, 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 slava. Slava tev, kungs. Brīnišķīgais Dievs. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār zemi no sava troņa gudrībā un mīlestībā. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār zemi no sava troņa gudrībā un mīlestībā. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār zemi no sava troņa gudrībā un mīlestībā. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār zemi no sava troņa gudrībā un mīlestībā. Dievs ir varens un līdzīgs viņam nav it neviens. Mans Dievs ir varens Dievs. Viņš ir tas, kurš debesis un zemi radījis. Mans Dievs ir varens Dievs. Viņa priekšā jūra bēg un kalni atkāpjas. Kad atskan viņa balss, tad zeme sakrustās. Viņa varenības spēks ir prātam neapjaušams. Mans Dievs ir varens Dievs. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār zemi no sava troņa gudrībā un mīlestībā. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār zemi no sava troņa gudrībā un mīlestībā. Dievs ir varens un līdzīgs viņam nav it neviens. Mans Dievs ir varens Dievs. Viņš ir tas, kurš debesis un zemi radījis. Mans Dievs ir varens Dievs. Viņa priekšā jūra bēg un kalni atkāpjas. Kad atskan viņa balss, tad zeme sakrustās. Viņa varenības spēks ir prātam neapjaušams. Mans Dievs ir varens Dievs. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār zemi no sava troņa gudrībā un mīlestībā. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār zemi no sava troņa gudrībā un mīlestībā. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār zemi no sava troņa gudrībā un mīlestībā. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār zemi no sava troņa gudrībā un mīlestībā. Mans Dievs ir Hallelujah. Glory be to Jesus. And also at the finish of our faith. Viss gods un visa slava tev, kungs. Hallelujah. Slava tev. In Jesus' name, I worship. Jēzus vārdā mēs slavējam tevi, Tēvs. Amen. Āmen. May you all be seated Jūs visi varat apsēsties in the presence of the Lord. tā kunga klātbūtnē. Amen. Āmen. Where is my volunteer? Man This was vajag one manu yesterday, right? brīvprātīgo. For my phone, as usual. Thank you for yesterday. Thank you.
Hallelujah. How I wish I can speak your language. Kā es vēlētos, lai es varu runāt jūsu valodā? I will have preached in your language. Amen. Maybe next time I will have to learn the language. Pastor Rufus will teach me. Mācēs Rufus man iemācīs, So God be the glory. tāpēc viss gods un slava Dievam. Amen. Āmen. It is such a great privilege to be here today. Tā ir liela privilēģija būt šeit, Hallelujah. un tāpēc slava visa Dievam. It is a great honor to be in the house of God today. Tas ir arī liels gods būt Dieva namā šodien. There are so many things that God has done for us. Ir tik daudz lietas, ko Dievs ir izdarījis priekš mums. And there are so many things that God is still doing for us. Un ir vēl tik daudz lietas, ko Dievs turpina darīt priekš mums. But some of those things we take for granted. Bet daudzas no tām lietām mēs tā kā pieņemam par pašsaprotamām. For example, Piemēram, we went to bed last night. mēs pagājušajā naktī aizgājām gulēt. We slept. Mēs gulējām, But this morning, bet šajā rītā we woke up. mēs pamodāmies Here we are today. un esam šeit. Some went to bed last night. Un mēs aizgājām gulēt vakar. They couldn't wake up this morning. Ir cilvēki, kas nepamodās. They are dead. Viņi ir miruši. You might say, Jūs varētu teikt, I woke up this morning es because šajā rītā piecēlos, jo I set my alarm. es uzliku modinātāju īstajā laikā. Some went to bed last night. Bet daži aizgāja gulēt, They set their alarm. viņi uzlika modinātāju, The alarm started blipping. viņu modinātājs sāka skanēt, They couldn't wake up. bet viņi nevarēja pamosties. They are dead. Viņi ir miruši. So each day you wake up, Katru dienu, ko jūs pamodieties, glorify God. pagodiniet Dievu, Give thanks to God. dodiet pateicību Dievam. Hallelujah. Slava tev, kungs. So we thank God Mēs pateicamies Dievam, that we are still alive today. ka mēs šodien vēl esam dzīvi. Amen. Āmen. I would also like to thank the man of God, Es gribētu pateikties Dieva vīram, Pastor Rufus, mācītājiem Rufusam, his lovely wife, viņa mīlošai sievai and all the leaders of the church un visiem draudzes līderiem, for inviting me to be a blessing to the people of God. ka jūs uzaicināt mani, lai es varu būt par svētību Dieva tautai. I'm not taking it for granted. Un es to nepieņemu par pašsaprotamu. And thank you all Un paldies arī jums, for accepting me. ka jūs pieņemat mani, God bless you. lai Dievs jūs svētī. And God will reward you. Un Dievs jūs apbalvos. In Jesus' mighty name. Jēzus Kristus vārdā. You know, as a child of God, Kā Dieva bērns, it is very important tas ir ļoti svarīgi for you to know jums zināt the times and the season that you are in. laiku un sezonu, kurā jūs esiet. For example, Piemēram, if someone is traveling from another country ja kāds ieceļo šeit no citas valsts to this country, uz šo valsti, and the person is not aware of the weather un cilvēkam nav skaidrs, kādi ārā ir laikapstākļi in this country šajā valstī, at this time, šajā laikā, the person might not carry the jacket. cilvēkam varētu nebūt līdz viņa mētelis. My way is short-lived. Varbūt viņš atnāktu ar īsajām piedurknēm, Getting to the airport, izkāpt lidostā, the place is freezing. un šeit ir mīnusā. No jacket. Nav jakas, Because jo he was not viņš nezināja, informed, viņš nebija informēts, he had no knowledge viņam nebija zināšana about the weather par laiku in this country šajā valstī, in this season. šajā sezonā. There are many Christians today. Ir daudz kristiešu They šodien. are Christians, Viņi ir kristieši, but they don't know un viņi nezina the time and the season laiku un sezonu, that they are. kurā viņi ir. There are different times Ir dažādi laiki and there are different un seasons. dažādas sezonas. And when you know the time and the season, Kad tu zini laiku un sezonu, you know how to prepare tu zini, kā sagatavoties and what to prepare for. un kam sagatavoties. It is very important. Un tas ir ļoti svarīgi. Hallelujah. Slāva tev, kungs. Listen to this. Klausieties uzmanīgi. It is very easy to Ir serve God. vienkārši kalpot Dievam. I'm telling you, Es jums saku, it is very ir easy vienkārši kalpot Dievam. to serve God. Ir
ir vienkārši kalpot Dievam. It is not hard. Tas nav grūti, It is not difficult tas nav sarežģīti. to serve God Kalpot Dievam, if you know God ja jūs for pazīstat who He Dievu is par to, kas Viņš ir. and not for how you see Him or what you Nevis. want Him to be. Tas, ko jūs paši domājat, kas Viņš ir vai kam Dievam ir jābūt priekš jums. It is one thing for you to know God Ir viena lieta pazīt Dievu, for who God is. kas ir Dievs. It is another thing Tā ir kaut kāda cita lieta. for you to know God Zināt Dievu, the way you think you know Him. kā tev pašam liekas, ka tu viņu zini. Is two different things entirely. Tas ir divas dažādas lietas. So therefore, Tamdēļ the season that this church is tā sezona, kurā ir šis Dieva nams, the season for preparation ir laiks sagatavošanai for what God is about to do. tam, ko Dievs darīs. Let me repeat it. Es atkārtošu. The season that this church is Šī sezona, kurā ir Dievs, a season ir sezona, to prepare lai sagatavotu for what God is about to do tam, ko Dievs darīs in the next season nākošajā sezonā for this church. šai draudzēji. And without you people, Un bez jums there's no church. nav draudzes. So for the church to be able to do Lai draudze varētu darīt, what God wants the church to do, ko Dievs vēlas, lai draudze darītu, it requires the collective involvement priekš tā ir nepieciešama kolektīva of iesaistīšanās every one of you here. no katra ikviena no jums. Hallelujah. Un tāpēc slava Dievam. And that is why this message is coming. Un tāpēc šī vēsts būs, kas skanēs, That the Lord laid in my spirit ko tas kungs ir līdz manā garā, to bring to His church. ko dot savai draudzēji. And God will help me Un es ticu, ka tas kungs man palīdzēs, to deliver it. lai to nodotu skaidri. Amen. Amen. Do you know Vai jūs zināt, it is not everyone tas nav jebkurš, that is aware kas apzinās, they are gifted by God, ka viņiem ir dota Dieva dāvana, that will be able kas spēs to manifest the gift. nākt pasaulē, parādīt dāvanas, There's a izpaust difference. dāvanas. Un tas There's a difference between me knowing I'm gifted ir atšķirība starp to, kad es zinu, kad esmu apdāvināts, to me actually using the gift, nekā, kad es praktiski pielietoju šo dāvanu, manifesting the gift. kad lieku parādīties šai dāvanai. It's two different things entirely. Tās ir divas dažādas lietas. Let's go into the first Bible passage, or Iesim verse, pirmo rakstu vietu. Proverbs chapter 18, Salamana pamācības, verse 18. 16. nodaļa, 16. pants. Proverbs chapter 18, verse 16. Salamana pamācības, 18. nodaļa, 16. pants. And this Bible verse, Un šis Bībeles pants it has put many young pastors in trouble. ir ielicis daudzus mācītājus lielās problēmās. This Bible verse, Šis pants, I read from here. un es lasīšu no šejienes. Proverbs chapter 18, Salamana pamācības, 18. nodaļa, verse 16. 16. pants. It says, a man's gift makes room for him. Dāvana piešķir cilvēkam ceļu And brings him before great men. un noved viņu diženo priekšā. If you are gifted by God, Ja tu esi Dieva apdāvināts, it is expected ir sagaidāms, that the gift will make room for you. ka šī dāvana tā kā atvērs tev ceļu. It is expected by heaven Debesis sagaida, for that same gift ka tai pati dāvana, bring you before great men. ka viņa tevi aizvedīs pie vareniem cilvēkiem. So it is one thing for me to be gifted. Un tā ir viena lieta man būt apdāvinātam, It is another thing for that gift bet ir kāda cita lieta, to make room for me kas atver man durvis and to bring me before great men. un kas atved mani pie diženiem cilvēkiem. So therefore, Tādēļ, when or where my gift is supposed to make room for me,
tad, kad manai dāvanai būtu tā kā jāatver man durvis, if I am praying ja es lūdzu and neglecting the gift, un nolieku malā savu dāvanu un neizmantoju to, the gift will not make room for me. The gift will not make room for me, make way šī for me. dāvana tad tā neatvērs man durvis, tā nespēs atvērt man durvis, ja tā vienkārši mētāsies malā. Don't worry. Don't be confused. I am taking you through a part. You will understand later. Nesamulst. I will explain to Es you. izstāstīšu jums sīkumi. Hallelujah. Slava tam kungam. Amen. Amen. If you have a gift Ja tev ir dāvana, and you don't follow the principles that guided your gift, un tu neseko šiem principiem, kas vada tavu dāvanu, you are like a woman tu esi kā sieviete, gave birth to a child, kas dzemdē, and they told you un viņi tev pasaka, that this child ka šis bērns is going to be būs, the greatest basketball player in this country. kad šis bērns būs lielākais un varenākais basketbola spēlētājs šajā valstī. But you are not nurturing the child in that way. Bet tu tāpat laikā nevirzi savu bērnu tajā virzienā. You are not playing your role as a parent Tu nespēlē savu lomu kā vecāks, to see that your child follow that path. kad tavs bērns seko pat šo ceļu. Even though there was a prophecy Kaut gan bija pravietojums, that the child will be the greatest ka bērns būs varenākais basketball player in this country, basketbola spēlētājs šajā valstī, kas ir zināms, the child bērns will never be. nekad nebūs. Will never be. Nekad nebūs. It's one thing for you to have a gift, Tā ir viena lieta, ka tev ir dāvana, but there are principles bet ir principi, that guided the gift. kas vada šo dāvanu. There are laid down rules Ir izvirzīti konkrēti noteikumi, you un need to follow. kuriem ir jāsako. There are certain things that is expected of you Ir konkrētas lietas, kas no tevis ir sagaidītas, to do lai tu to darītu. before your gift Pirms tava dāvana will make room for you tev atvērs durvis and bring you before great men. un atvedīs tevi dižu cilvēku priekšā. Which means Ar to, what you need ko tev vajag, to get to where God promised you kur Dievs vēlas, lai tu nokļūtu. is already inside of you. Tas jau ir, tāpēc jau tas ir tevī. Hallelujah. Slāva tev, kungs. Amen. Amen. Today is teaching. Šodienas mācība, Then we will pray. tad mēs lūksim. God is preparing his church Dievs sagatavo savu draudzi for what he's about to do. pie tam, kas notiks. Hallelujah. Slāva tev, kungs. You are gifted, I know, Es zinu, ka tu esi apdāvināts, but you need to be submissive. bet tev ir jābūt tam, kurš paklausa ar prieku. You are gifted, I know, Es zinu, ka tu esi apdāvināts, but you need to be submissive. bet tev ir jābūt tādam, kas paklausa ar prieku. I went to the dictionary. Dictionary. Es aizgāju uz vārnīcu, I check out. es pārbaudīju, What does it mean ko tas nozīmē to be submissive? būt paklausībam ar prieku, Submission. pakļauties. It says Ir teikts, the action tā ir darbība, of accepting ka tu pieņem or yielding vai paklausi to superior force augstāk stāvošam spēkam or to another's authority. vai citas autoritātei. To be submissive. Tas ir, ko nozīmē pakļauties. To be submissive. Pakļauties ar prieku. To be submissive. Pakļauties. Many are gifted. Daudzi ir apdāvināti. They know they are gifted, Viņi zina, ka viņi ir apdāvināti, but they are not submissive. bet viņi nav tie, kas pakļaujās ar That is prieku. not the will of the Lord. Un tas nav tā kunga ceļš. Hallelujah. Slāva tev. What does the Bible say about being submissive? Ko Bībele saka par šo pakļaušanos ar prieku? Being submissive. Būt tām, kas pakļaujās. Let me quickly differentiate something there. Es gribu radīt atšķirību. When I'm talking about submission, Kad es runāju par šo pakļaušanos ar prieku, to be submissive, būt tam, kurš paklausa, I mean, es domāju, to be submissive būt tam, kas to a pakļaujās godly authority, dievišķai autoritātei, not the devil authority. nevis sātana So you don't autoritātei. go and join what you are not supposed to join,
tu nepievienosies nekam tādam, kur tev nav jāpievienojas. and start to obey every authority Un pēkšņi sāksi paklausīt visiem pa labi pa kreisi. and say the prophet said, Un teiksi, pravietis be teica, submissive. ka mums ir jāpakļaujas. No, Nē, be submissive pakļauties to a godly authority. tikai dievišķai autoritātei. What does the Bible mean or say Tas, ko Bībele saka about being submissive par to, ka mēs pakļaujamies ar prieku to a godly authority? dievišķai autoritātei. If you read the book of Romans, Ja mēs lasām vēstuli romiešiem chapter 13, 13. nodaļu from verse 1. no 1. panta, Romans chapter 13, romiešiem 13. nodaļa from verse 1. no 1. panta It says, ir teikts, let every soul ik viens, lai ir be submissive paklausīgs, or subject to a governing authorities. augstākām varām, For there is no authority jo nav citādas varas except from God, kā vien no Dieva. and the authorities Un tas, kas that exist kas ir ieceltas, are appointed ir Dieva by God. ieceltas. Pastor Rufus Mācītāji Rufus, is being appointed viņš ir Dieva iecelts. by God Dieva iecelts. as his mouthpiece, Kā viņa mute uz as his zemes, priest kā viņa priesteris in this house. šajā namā. Whatever you do to him, Visu, ko jūs darat you are doing viņam, it to God. jūs to darat Dievam. For example, Piemēram, America, Amer- America. piemēram Amerikā, When they send their ambassador kad viņi sūta savu to any country pārstāvi, uz vēstnieku uz jebkuru valsti, and something happened to the ambassador, un kaut kas notiek ar šo vēstnieku, that country is in trouble. tai valstī ir lielas problēmas. It is not the family of the ambassador Tā nav šī vēstneša ģimene, that will fight. kas cīnīsies. It is U.S. government Tā ir Amerikas valdība, kas cīnīsies, that will fight. kas cīnīsies par savu vēstnieku. Some don't know. Daži to nezina. A pastor might be quiet. Mācītājs varbūt ir kluss, A pastor might be slow, mācītājs varbūt ir lēns, but he's a godly authority bet viņš ir Dieva autoritāte, established by God. kuru Dievs ir So nostiprinājis. whatever we do to him or her, Un ko mēs izdarām viņam vai the viņai, one that established him as authority tas, kurš nostiprināja viņu kā autoritāti šeit, will uz rise zemes, up and fight. tas cīnīsies par viņu. Is the truth? Is here? Tas ir šeit Bībelē. It's godly authority. Dievišķa autoritāte. Okay. Labi. Number 2, verse 2. 2. pants. Therefore, Tas, whoever resists the authority kas pretojas varai, resists the ordinance of God. saceļās pret Dieva It's here in your iedibinātu Bible. kārtību. Tas ir jūsu Bībelēs rakstīts. In the New Testament. Jaunajā derībā. Oh, I'm gifted. Esmu apdāvināts. I can preach too. Es arī varu Pastor sludināt. Rufus can preach. Mācais Rufus I arī var can preach sludināt. too. Es varu Who sludināt. is he? Who is he? Kas ir viņš? How can you tell me that? Kā tu vari I pateikt? can preach Es too. arī varu sludināt. I know Bible. Es zinu Bībeli. I went to Bible college. Es gāju uz Bībeles skolu. Even though you are gifted, Kaut gan tu esi apdāvināts, you have not yet been established as an authority. tu by God. neesi Dieva nostiprināta autoritāte šajā namā. So you keep quiet. Tāpēc klusē. It's true. Tā ir patiesība. I am speaking to you what the Lord laid in my heart. Es runāju jums, ko kungs lika manā sirdī. Because many Christians are in the wilderness of life. Jo daudzi kristieši ir šajā pasaulē pilnīgā brīvībā, In the wilderness of life. dzīves tūkstnesī. Hallelujah. And those who resist, Un tie, kas pretojās, we bring judgment on themselves. tie, kas pretojās varai, saceļas pret Dieva iedibināto kārtību. It is not my word. Un tie paši sev izpelnās I sodu. am Tie nav mani vārdi. I am reading from the Bible. Es lasu jums no Dieva vārda. I'm reading from the Bible. Es lasu no Dieva Verse vārda. 3. 3. pants. For rulers are not a terror to good works. Jo no valdītājiem nav jābīstas, kad dara labu. Hallelujah. Amen. Rulers are not terrors to a good work. Mums nav jābīstās no tiem, kas dara labu darbu. If you are submissive and obedient, Ja tu paklausi ar prieku un pakļaujies,
and you carry out your assignment diligently, izpildi ar lielāko uzticību savu uzdevumu, there will be no need to be rebuked. tev nav par ko uztraukties. You will be praised for it. You will be Tevi praised for it. Lielīgs par to, pateiksies tev par to. That's it. Tas ir viss. But when you are disobedient, Bet, kad tu esi nepaklausīgs, you do whatever you like. tu dari to, kas tev patīk. I, as a pastor, will not be happy. Es kā mācītājs nebūšu priecīgs. Listen to this. Klausieties, I will continue using him as example es turpināšu izmantot mācītāju kā piemēru in this subject šajā tēmā, because he's a priest in this house. jo viņš ir priesteris šajā namā. He didn't tell me to preach this. Viņš man neteica to sludināt. He didn't tell me what to preach. Viņš man neteica, ko He said, runāt. just flow as the Lord lay in your spirit. Viņš teica, vadies pēc tā, kā svētais gars tevi vada. Let me ask you a question. Es jums pajautāšu kaut ko. If you establish your own business, Ja tu nostiprini savu uzņēmēju darbību, you know what you went through tu zini, kam tu izgāji cauri, before you were able to establish the business. pirms tu spēji to nodibināt. Will you employ a staff Un kad tu pieņem darbā darbiniekus, that want to do whatever they like in the business? kuri grib darīt jebko tavā will not. uzņēmumā, tu ar to Even nesamierināties. if you have employed the staff, Ja tu esi pieņemis darbā darbinieku, you fire them. kurš tev nepakļaujās, tu viņu atlaidīsi. Listen to this. Klausieties, Every one of you today katrs no jums šodien can decide to walk away and say, we are not coming to church anymore. var izlemt vairs nenākt uz draudzi. He can't walk away Mācītājs nevar aiziet, because it's a covenant between him and God. jo viņam ir derība starp viņu un This is Dievu. what God will use to judge him. To Dievs izmantos, lai viņu tiesātu. He can't walk away. Viņš nevar vienkārši vienu dienu piecelties un aiziet prom. You can decide to call one morning Katrs no jums var aiziet vai and say, Pastor, to call, phone call, katrs no jums var piezvanīt on Sunday svētdien and say, Pastor Rufus, un pateikt mācītāju Rufus, I'm not coming today. es šodien nenākšu. The snow is too much. Pārāk daudz sniega. I don't want to risk it. Es negribu riskēt. But he cannot call Bet viņš nevar nevienu On Sunday morning. svētdien no rīta and say, I'm not coming to church. un pateikt, es Because nenākšu uz snow is too draudzi, much. jo pārāk daudz He can't. sniega. Viņš nevar. He has to be here. Viņam ir jābūt šeit. He has to be here. Viņam ir jābūt šeit. So that is why Tāpēc he's guiding the assignments. viņš uzrauga uzdevumu. Because you can leave. Jo jūs varat He aiziet kurā cannot brīdī. Viņš nevar. Aha. Aha. I don't know why the Lord laid in my heart to preach this message Es today. nezinu, kāpēc tas kungs vada mani šajā virzienā. But I believe there's a reason for it. Bet es ticu, ka ir iemesls. It's either God want to correct certain things Vai now, Dievs grib izlabot kādas lietas tagad, or God is sounding a warning for the future. vai Dievs brīdina par nākotni. Because sometimes in ministry, Jo kādreiz kalpošanā the best servant today labākais kalpotājs šodien can be the worst servant tomorrow. var būt sliktākais nākotnē. People change. Cilvēki mainās. People what? People change. Es pateikšu vēlreiz, cilvēki mainās. Those you rely on today Tie, kas uzticās un paļaujās uz šodienu, might be the one that will disappoint you tomorrow. var būt tie, kas People change. izšķirs jūsu So it could rītā. be Jo cilvēki mainās. God Tā is var būt. speaking Dievs runā for now tagad or warning vai for brīdina. tomorrow. Runā par tagadni vai brīdina par nākotni. Hallelujah. Slava Dievam. Amen. Amen. We are going somewhere. Mēs jau kur ar to virzamies. We are going somewhere. Okay? Labi? Let me just continue this. Es Let me continue turpināšu. this. Say, do you want to be afraid of the authority? Kad dara labu, bet vienīgi, ja dara ļaunu. Do what is good, Tu negribi baidīties no virsvaras. Dari, Ai. kas labs, and you will have praise un for the tu same. saņemsi no tās uzslavu. For he is God's minister to your good. Valdītājs ir Dieva kalps He tev pašam par labu. is God's minister, God's ambassador Viņš ir Dieva to your vēstnesis good. par tavu labu, tev par labu, To your good. tev par labu. So whatever instruction he gave you Jebkuru instrukciju, ko viņš tev dod, is to your good. tas ir tev par labu. Hallelujah. Slava Dievam. Let me even take it further. Lasīsim tālāk. God Dievs did not raise ne, you nepacēla tevi for him. priekš mācītāja. God Dievs did not raise you
neuzcēla for tevi him, priekš mācītāja, but God raised him bet mācītājs uzcēla, for you. bet Dievs uzcēla mācītāju priekš tevis. That is why Tas ir tam dēļ, he is the leader. kāpēc viņš ir He vadītājs. is the one. Viņš ir tas, Every one of tas, you, katrs no jums. you are looking unto Jesus through him. Jūs skatāties uz Jēzu caur mācītāju. He is the one. Viņš ir tas viens. Anything go wrong, Ja kaut kas noiet it's ne him you tā, call. tas ir starp Because viņu un Dievu. God raised him for you. Jo Dievs atprasīs mācītājiem par jums. Your destiny Tavs liktenis is connected ir to what sasaistīts God put inside of him. ar to, ko Dievs ir ielicis mācītājā. There's a portion in the Bible. Bībelē ir kāda vieta. Moses and the children of Israel. Mūzus un Izraēla bērni. God said to Moses, Dievs teica Mūzum, I will destroy these people es iznīcināšu šos cilvēkus, and I will raise another. un es pacelšu jaunu tautu. There were 3 million Jews. Tur bija 3 miljoni jūdu. So God was ready Dievs bija gatavs to destroy 3 million people nogalināt un iznīcināt 3000 cilvēkus, so that Moses will have peace. lai Mūzum būtu miers. He said, I will destroy these people Es iznīcināšu šo tautu, and I will raise another for un es myself. pacelšu jaunu priekš sevis. God want to destroy 3 million people Dievs gribēja iznīcināt 3 miljonus cilvēkus just because of one person that he raised. dēļ viena cilvēka, ko viņš pacēla. Now you know it. Tagad jūs zinat, Hallelujah. slava Dievam. This is not a message to put you under control. Šī nav vēsts, lai noliktu jums zem kontroles. It's a message of truth, Tā ir vēsts par patiesību, message of fact, vēsts par faktiem, message of the kingdom, vēsts par Dieva valstību and the message that the devil doesn't want you to know. un vēsts, ko Sātans negrib, lai tu zini. Hallelujah. Slava Dievam. Amen. 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 To God be the glory. Dievam visa slava. And may the Lord help us Un lai tas kungs palīdz mums in the name of Jesus Christ. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. There's a portion in the Bible Ir cilvēks Bībelē, when God said, kad Dievs teica, I will raise a shepherd es pacelšu ganu for you priekš tevis after my own heart. pēc manas sirds. It is in the Bible. Tas ir Bībelē. If you read Jeremiah chapter 3, Ja mēs lasīsim Jeremijas 3. Vers- nodaļu, verse 15. 15. pantu, Jeremiah 3:15. Jeremijas 3.15, Let's read it from here. lasīsim. Jeremiah 3, verse 15. Jeremijas 3. nodaļa, 15. pants. It says, and I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. It's in the Bible. Can I read it for them? Have you seen it? Es pateikšu vēlreiz. Jeremiah chapter 3, verse 15. Jeremijas 3.15. Yeah, it's in your Bible. Tas ir jūsu bībelēs. Yes. Es jums došu ganu pēc mana Yes. prāta, kas jūs ganīs ar saprātu un gudrību. Have you finished reading it? Right? He said, I will raise, Es pacelšu, es I will došu give you shepherds ganu according to my heart, pēc mana prāta, so that they will feed you with knowledge and kas jūs understanding. ganīs ar saprātu un gudrību. You are gifted. Jūs esat apdāvināti, We know. mēs zinām, But you need wisdom and understanding. bet jums vajag gudrību un izpratni. It is very important. Tas ir ļoti svarīgi. So Pastor Rufus is a shepherd. Mācais Rufus ir gans. He's a shepherd. Gans. God gave him to you Dievs deva viņu jums, to feed you with wisdom and understanding lai and knowledge. piepildītu jūs ar gudrību un saprātu. Hallelujah. Slava Dievam! You might want to ask yourself this question. Jūs gribat sev pajautāt, He said I should submit tu teici, ka mums ir jāpakļaujas ar prieku to a godly authority. dievišķai autoritātei. Why must I submit? Kāpēc man ir jāpakļaujas? Why should I submit Kāpēc man ir jāpakļaujas to a godly authority? dievišķai autoritātei? I am gifted. Es esmu taču So apdāvināts. why do I submit Kāpēc man ir jāpakļaujas to a godly authority? dievišķai autoritātei? If you're asking that question, Ja jūs jautājat šo jautājumu, I have an answer for you. man ir atbilde jums. But before I give you the answer, Pirms es jums dodu atbildi, I've heard some preachers say, esmu dzirdējis, ka mācītāji citi saka, you don't need a pastor. tev nevajag mācītāju.
You don't need what? A pastor. Tev nevajag mācītāju. Once you know Jesus, Kad tu zini Jēzu, that's enough for you. tas ir pietiekoši tev. I've heard some pastors say Esmu so. dzirdējuši, ka tā saka un māca. And as a result of that, Un es saku, tā rezultāts. some Christians don't come to church anymore. Daži kristieši vairs nenāk uz draudzi, They stay at home, viņi paliek mājās, go on social media, iet uz sociālajiem portāliem and follow teaching on social media. un seko mācībām sociālajos portālos. Hallelujah. Slāva tev, kungs! If you have heard that before, Ja tu to esi dzirdējis, that you don't need a pastor, ka tev nevajag mācītāju, I have a word for you. man ir vārds priekš tevis. Apostle Paul said, Apostols Pāvils teica, follow me, sekojiet man, even as I follow Christ. kā es sekoju Kristum. Imitate me, do like me, Attēlojiet mani, kā es daru, even as I do like Christ. kā es daru. Apostle Paul says so. Kamēr es sekoju Kristum, to teica apostols Follow me. Pāvils. Seko man, Even as I follow Christ. kamēr es sekoju Kristum. Because Jo it is dangerous tas ir bīstami, as a Christian kā kristietim, if you don't have a shepherd, ja tev nav gana, if you don't have a pastor, ja tev nav mācītāja, you don't have someone you submit to. tev nav kāda, kam tu pakļaujies ar prieku. If there's problem in your marriage, Ja tev ir problēma laulībā, you don't have a pastor tev nav mācītāja, that you can go and tell, kam tu vari iet un pateikt, that can speak to your kas husband var runāt ar tavu vīru or vai speak to your sievu, wife. sievu, That's a problem. tad ir problēma tev. That's what is the problem. Tad ir problēma. So you cannot follow Christ Tu nevari sekot Kristum, without following man. nesakojot cilvēkam. It's very important. To ir svarīgi saprast. Hallelujah. Slava tev, kungs. Ephesians chapter 4, verse 11 and Efeziešiem 12. Ephesians 4, 11 and 12. 4. nodaļa, 12. pants. I've mentioned this Bible verse. Even yesterday I still Es mentioned jau it. vakar pieminēju šo raksturvietu. And I want you to pay me attention. Es gribu, lai mēs pievēršam uzmanību. Ephesians chapter 4, Efeziešiem 4. nodaļa, verse 11 and 12. 12. 11. 12. pants. 11 says, 11. pantā ir teikt, and he himself, viņš dāvāja vispirms apustuļus. if you are reading from a paper Bible, Ja jūs lasat no papīra bībeles, you can underline that he and then himself. jūs varat pasvītrot viņš, vārdu viņš. If you are reading from your iPad, Ja jūs tablet, lasat no or from savas your phone, planšetes vai telefona, fix your eyes very well nofokusējiet acis ļoti labi. on that he and him. Šo vārdu viņš. There's something I want to show you there. Es gribu kaut ko parādīt. If you look at that he, Ja jūs skaties šo vārdu, it starts with capital letter. viņš sākas ar lielo burtu. If you look at that him, Un ja jūs skatāties, it starts with capital letter. tas arī sākas ar lielo burtu. As we all know, Kā mēs visi zinām, capital letter lielais burts is normally used ir tikai izmantots at the beginning of a sentence. teikuma sākumā. But when you find capital letter Bet, kad tu atrod lielo in the burtu middle of a sentence teikuma vidū, in the Bible, Bībelē, it's talking about God. tad tas runā par Dievu. So he himself, Viņš pats, meaning God himself, tas nozīmē Dievs pats, gave some dāvāja to be apostles, vispirms apustuļus, some prophets. tad praviešus. Now, this is Ephesians, the New Testament. Tas ir Efeziešiem jaunajā derībā. For those who don't believe in the prophetic ministry anymore, Tie, kas nezina pravietisko, netic Here pravietiskai it kalpošanai, is, in the šeit New ir Testament. teikts jaunajā derībā. for he himself Viņš pats Dievs, gave some deva dažiem apostles, apustuļus prophets, būt par praviešiem, some evangelists, citus par evaņģēlistiem, and some pastors citus par ganiem and teachers. un mācītājiem. Verse 12. 12. pants. For the equipping of the saints. Lai svētos sagatavotu, Can I have 4 people, please? 4. man vajadzētu 4 cilvēkus, lūdzu. 4 Four people. Please come on, brīvprātīgos. 4 people. Lūdzu, Please come on, nākat 4. priekšā. Just 4. 4 brīvprātīgie. Just 4 Ātri. people. 4 brīvprātīgie. Tikai 4. Just 4 people. 4. Yeah, 4 people. 4 cilvēki. Okay. 4, right? 4. Let's say she's apostle. Viņi ir apustulis, I am prophet. esmu pravietis, She's evangelist. viņi ir evaņģēlists, She's a teacher. viņi ir She's skolotāja, pastor. viņi ir mācītājs. Right? Labi? Verse 11. 11. pants Verse 12. un For 12. the pants. equipping of the saints. So if Lai these are, svētos sagatavotu, ja these are šie fivefold ministry, ir pieckārša kalpošana, who are the saints? kas ir svētie? Jūs. The saints. Jūs esat svētie.
The saints. Jūs esat svētie. He called us. Viņš aicināja mūs Dievs. He gave us those gifts Deva mums šīs dāvanas, to equip you lai jūs sagatavotu for the work of ministry. kalpošanas darbam, Because every one of you have a ministry. jo katram no jums ir savs kalpošanas darbs. Every Christian has a ministry. Katram cilvēkam, kristietim, ir kalpošanas darbs. And when I say ministry, Un, kad es saku kalpošana, it is different from running a church. tas atšķirās no tā, ka vadīt draudzi. You have your own different areas. Tev ir tava pašam sfēra, You have your own gift. tev ir pašam sava dāvana, Your gift is also a ministry. un tava dāvana ir tava kalpošana. You play the drums. Tu spēlē Right. bungas, ja? That is your gift. Tā ir tava dāvana, It's a ministry. tā ir kalpošana. You play the bass guitar Tu spēlē basģitāru in the church. draudzē, That is your gift. tā ir tava dāvana, It's your ministry. tā ir tava kalpošana. The day the bass guitarist is not in church, Tā diena, that position will be Tā- missing, will be vacant. tajā dienā, kad tu nebūsi draudzē, neviens tur tevi neizvietos, It's a ministry. jo tā ir kalpošana. Imagine today, Iedomājies šodien, the keyboardist is not there, klavieris, kas spēlē šodien nav, the bass guitarist is not there. basģitāra, kas spēlē nav, We just clap mēs tikai plaudējam and be jumping and be shouting. un lēkājam un saucam. Their role, their ministry will Tās be ir missing in the lomas, church. kalpošanas lomas šajā namā, Will be missing. un tās trūks. And because you are playing in the church, Tāpēc, kad tu spēlē draudzē, you are not playing in the club, tu nespēlē klubā, you are not playing in the gig. tu nespēlē kādā grupā, It is in the church. tas ir draudzē. You have to be nurtured spiritually Tas, ja lai tu būtu gari, tam jābūt ir garīgi, because jo you have to follow the path tev ir jāsako tam ceļam and the rules un tai lomai, so that when you are playing your guitar, kad tu spēlē savu ģitāru, heaven will be attentive to what you are playing. lai debesis klausās to, ko tu spēlē. You cannot play your drum set out of in the flesh, Tu nevari spēlēt savas bungas miesā, not connecting in the spirit, nesavienoties garā ar debesīm and expect heaven to be open. un gaidīt to, ka tev No. atvērsies. Nē, You cannot go to club on Saturday, tu nevari iet sestdien uz klubu, Saturday night. sestdien You naktī get drunk piedzerties from the club. no kluba, You come to church. atnākt uz You draudzi, take the microphone. paņem You begin to mikrofonu sing and jump up. un sāc Why you dziedāt, jumping to? slavēt. Kāpēc? So you have to be nurtured Tu nevari tā with darīt your gift ar savu in dāvanu, tā things of the jokoties, spirit jo tā ir garīga lieta. before your gift Pirms tavas dāvanas can open door for you spēja atvērt to and durvis bring you before great men. un atvest dižu Oh, vīru someone will priekšā. say, Kāds teiks, what about those in the world? kas tiek pasaulē? They play on big Viņi stage. spēlē uz lielām They skatuvēm, play in gigs. spēlē lielās grupās. They don't come to church Viņi tad nāk uz draudzi, and they have connections. un viņiem ir sakari. We are not talking about the earthly connection. Mēs nerunājam par pasauli. We are not talking about Mēs nerunājam par saprotamām lietām. we are not talking about the connection Mēs nerunājam par kaut kādu, that take people to hell. par sakariem. Mēs nerunājam par kaut kādiem sakariem. We are talking about the connection Mēs runājam par savienošanos, that wins souls, kas ir kā resurss, that bring people to Christ. kas saved cilvēkus pie Kristus. That's what we are talking about. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Because Jo God told Joshua, Dievs teica Jozoā, He said to him, teica, this book of the law šī likumu grāmata must not depart from your tā mouth. nevar pamest tavu muti. Meditate in it Pārdomā par to day and night. dienu un nakti. Only therein, after that, Pēc tam you will have tev būs good prosperity. izaugsme un labklājība. So if there is good prosperity, Ja ir izaugsme, there are bad prosperity. tad ir arī slikta izaugsme. The Bible also says, Bībele arī saka, every good and perfect gift katra laba un pilnīga dāvana comes from above. nāk no augšienes. If there's a good gift, Ja ir laba dāvana, there's a bad gift. ir arī slikta dāvana, ko var If, saņemt. if there's a perfect gift, Ja ir perfekta dāvana, there is imperfect gift. ir arī dāvana, kas ir nepilnīga. They are all gift. Tās visas ir dāvanas. But the source where it comes from Un ir svarīgs avots, no kā tas nāk. determines where you will go. Un jo tas noteiks, kādu avotu tu saņemsi, kur tu virzīsies. The source where it came from Tā vieta, no kurienes tu saņem to dāvanu, determines noteiks, what will happen to you. kas ar tevi dzīvē notiks. Because the Bible says, Jo Bībelē ir teikts, the gift of God Dieva dāvana, is without repentance. tā ir bez... Dieva dāvana ir It's spēja, without repentance in the Bible.
Tas, ko Dievs tev dod, to Dievs neņem atpakaļ. And it added no sorrow. Un tas tev nepienes bēdas. So if the gift from God Ja dāvana no Dieva is without repentance, ir bez tā, ka viņš paņems to atpakaļ, and it added no sorrow, un tā tev nepieliks skumjas, the gift from the devil dāvana no sātana, come with repentance, tā nāk ar grēku, ar sāpēm, and it added load of sorrow. un tā pieliks arī tev bēdas. Hallelujah. Hallelujah. Slāva tev, kungs. Amen. Amen. For example, Piemēram, those that do drugs, tie, kas lieto they sell drugs. narkotikas, When they are selling it, kad viņi tās pārdod, making money, pelna naudu, buy houses, pērk mājas, but they miss payments. viņi pēc tam nespēja The day- nomaksāt, They owe the seller. tad viņi ir parādā. What is the end? Kāds ir galds? Death. They keep it. Nāve. It's gift because That- we're making money from it. Dāvana, jo tu nopelni no tā. But the one from God, Bet no Dieva add no sorrow. It's joy. dāvana Joy. Go back to your nepaliek seat. klāt Thank you. Go back to your bēdas. seat. Paldies jums, jūs varat apsēsties. Hallelujah. Slāva tev, kungs. Amen. 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 So because you have a ministry, Tāpēc, ka tev ir kalpošana, and there are fivefold ministry, un ir pieckārša kalpošana, of which the position of pastor is one of them. kur viena no tām ir mācītājs. And we have Pastor Rufus here. Mums ir šeit mācītājs Rufus. So God brought you to him Dievs tevi atveda pie viņa, to equip you. lai tevi apbruņotu. Hallelujah. Slāva tev, kungs. To teach you. Lai iemācītu tev, Is it possible for vai ir you iespējams to learn iemācīties from a man no cilvēka, that you are not submissive to? kuram tu nepaklausi ar prieku? Is it possible Vai ir iespēja to learn from iemācīties someone no kāda, that you are not submitting to? kuram tu nepaklausi? It's not possible. Tas nav iespējams. So if God has brought you Ja Dievs tevi atnesa, for him to equip you, lai mācīties ar tevi apbruņot, you need to be submissive tev ir jāpaklaus un for you to be able to jāpaklaus, learn lai tu varētu from saņemt him. un mācīties no viņa. Hallelujah. Slāva tev, kungs! Hallelujah. Slāva tev, kungs! A man cannot gain Dievs, cilvēks nevar iemantot from the authority no autoritātes, that he's not submissive to. kurai viņš nepakļaujas. So number two Otrkārt, is service. ir kalpošana. You have the gift, Tev ir dāvana, you are submissive. tu esi paklausīgs. Number two, Otrkārt, you have to serve. tev ir jākalpo. When you are under a godly authority, Kad tu esi zem dievišķas autoritātes, you are expected to serve. no tevis sagaida, ka tu kalposi. Because while serving, Kamēr kalpo, you learn. tu mācies. While serving, Kamēr tu kalpo, you learn. tu mācies. If you want to be an automobile mechanic, Ja tu gribi būt automašīnu mehāniķis, you go to learn, right? tu ej mācīties. And while you are learning it, Un kamēr tu mācies, the person who is teaching you tas cilvēks, kas tev māca, will tell you, pateiks tev, go and do this. ej, dari to, Go and unscrew that bolt, ej, dari remove to, that tire. noņem to remove rīku, this. noņem to, He's giving you instruction, viņš dod tev and instrukcijas, you are obeying the instruction un tu paklausi because you are instrukcijām, submissive to his authority. jo tu pakļaujies viņa autoritātei. And when you are doing that, Un kad tu to dari, after a while, pēc laika, you know how to do it. tu zini, kā to visu Because while you izdarīt. are serving, Jo kalpojot, you are learning. tu mācies, So you need to serve. tev ir jākalpo. You can come to a church Tu nevari nākt uz and say, draugu, I'm gifted, teikt, ka man ir but talants, I don't want to serve. esmu apdāvināts, No! negribu kalpot. Nē, You have to serve. tev ir jākalpo. Because if you don't serve, Jo ja tu you nekalpo, can't be a leader. tu nebūsi līderis, You will not be tu promoted. nebūsi vadītājs. tev Hallelujah. nekalpinās. Amen. Service expose your weakness. Jo tavs process kalpojot atklāja tevī tavas vājības. And service discover your strength. Un kalpošana arī atmasko tavu spēku. Let me repeat it. Es atkārtošu. Service expose your weakness. Kalpošana atklāja tavus vājumus, tavas nepilnības. For example, Piemēram, you have a gift. tev ir dāvana, You are in this church. tu esi šajā draudzē, And the pastor said, let us meet in church by 10 o'clock. un mācekļi saka, ieradīsimies 10:10. And the key of the church is with you. Un draudzes atslēgas ir ar tevi. Without you, Bez tevis the door will not be open. durvis netiks atvērtas. Everybody will be inside the code. Visi stāvēs Because augstumā, you have the key. jo tev bija atslēga. Meet 10 o'clock. Tu nokavē, You have a gift, tev ir dāvana. right? Ja? You are here to serve. Tas šeit, lai kalpotu. 10:30, you are not here. 10:30 tevis nav. You didn't call Tu nepiezvanīji, to tell the pastor something happened. mācēji kaut kas notika, The pastor is calling you. mācējs tev zvana, Your phone is ringing.
tavs telefons zvana, and you are not taking the call. un tu necel. Everybody's outside, Visi ir ārā, inside the code, ārā augstumā. waiting for you. Gaida tevi. 10:45, 10:45. Show up. Tu parādies. the pastor said, Mācais saka, where have you been? kur tu biji? We have been calling you. Mēs tev zvanījām. I didn't feel like taking the call. Es nejūtu atbildēt. Why are you talking to me like that? Kāpēc tur man tā runā? Eh? Ā? But you were wrong. Bet tev nav taisnība. So you're impatient, Tu esi nepacietīgs. just been discovered Tava nepacietība ir by the atklāta, authority. kuru atklāja tava autoritāte. This man cannot keep to time. Un šis, This cannot keep to time. Cannot meet up with the tu time. nevari, tu neievēro laiku. And he cannot be corrected. Un tu arī nevari būt izlabots. Your weakness point has been discovered. Un tavas vājības ir atklātas. Hallelujah. Slāva Dievam. And then your strength also will be Un discovered. tādā pašā veidā arī tavs spēks, tavas stiprās puses tiek atklātas. So therefore, Un tam dēļ the pastor mācītājs will now tagad begin to help you sāk palīdzēt tev to work on your areas of weakness. strādāt tev pie tavām vājībām. Prepare teaching. Sagatavo mācību, Pray with you lūdz ar tevi in that line tajā sfērā. because your weakness has been exposed. Jo tava vājība ir atklāta. It was exposed during your service period. Tā tika atklāta tavā kalpošanas procesā. If you say you are gifted Ja tu saki, tu esi apdāvināts and you are not submissive un tu nepakļaujies and you are not serving, un tu nekalpo, you just want to be a boss, tu gribi vienkārši būt Hear boss me. un paaugstināt. It- Klausieties, it is better for your weakness ir labāk, ka tava vājība to be discovered ir atklāta, when you are serving kamēr tu kalpo, before you become a boss. pirms tu kļūsti par priekšnieku. Because if you become a boss, Ja tu kļūsti par priekšnieku, people are looking up to you cilvēki skatās un raugās and uz your tevi, weakness un tava discovered. vājība ir will atklāta. fall. Tu krīti no sava troņa. That is why it's good to Tāpēc ir labi serve. kalpot. It's good for you to make a mistake Ir labi In this kļūdīties house now. šajā namā, and it's corrected un kad tas ir izlabots, than for you to go on top of big stage lai tu, kad uzkāp uz lielās National skatuves, stage. nacionālas skatuves and make mistake. un kļūdies, You won't recover from it. tu no tā neatkopsies. Now you see why you should serve. Tāpēc ir jākalpo. It's very important. Tas ir svarīgi. Hallelujah. Slāva tev, kungs. It's teaching we are doing because of what God is bringing to the church. Mēs to runājam. Number tādēļ, ka 3. Dievs kaut ko ved uz draudzi. Treškārt, First one is pirmais ir to be submissive. būt paklausīgam un pakļāvīgam The prieku. second one Otrkārt, is what? To kas ir serve. otrais, ir kalpot. The third one, Trešais commitment. ir nodoties. If you have a business, Ja tev ir uzņēmums, you open a business. tu atvēri savu uzņēmumu. Like, man of God, like where we went to eat yesterday, Dievu, restaurant. kur mēs vakar gājām ēst. The display, Uz- their opening time, opening hour. We open so Ir time. rakstīts, no cikiem līdz cikiem ir atvērts. Let's say you say you open 11 o'clock. Piemēram, atveras 11. And yesterday we got there. Un vakar mēs tur aizējām. 11 o'clock, the 11 man o'clock. is still sleeping at home. Ir ciet, mēs netiekam iekšā. It's not there. Viņš tur nav. We say maybe something happened. Varbūt kaut kas notika. 2 days time. In 2 days time, 2 Pēc days divām later, dienām we go there again. mēs atkal aizējām tur 11 ēst. o'clock. 11. He is not open. Un ir ciet. Next time, Nākamajā reizē he will say, viņš teiks, there's one restaurant there, tur ir viens restorāns, but they are not serious. We won't go there. bet viņi nav nopietni. Mēs tur Because vairs neiesim. lack of commitment. Jo tu neesi nodevies. When you are gifted, Kad tu esi apdāvināts, you need to have commitment tev ir jābūt spējai what- nodoties to whatever you are doing. tam, ko tu dari pilnībā. It is very important. Tas ir svarīgi. What is commitment? Kas ir nodošanās? The test Tas ir pārbaudījums or quality, vai īpašība, being dedicated ka tu esi nodevies to a cause kaut kādam labumam, or mērķim, activities. aktivitātei. Let me tell you this. Es vēlreiz teikšu. If a man is gifted Ja cilvēks ir apdāvināts and he's serving, un viņš kalpo, which is good, we are viņš gifted, ir number labs, one. tas jau ir labi. We are serving, number 2. Viņš kalpo, But he's not committed. bet viņš nav nodevies While he's simtprocentīgi, serving, kamēr kalpo, when he becomes his own boss too, kad viņš kļūs pats par savu he will priekšnieku, not be committed viņš arī nebūs because nodevies, it's part of him. jo tā ir daļa no He viņa. grow in it. Tas ir ieaudzis viņā šī spēja nenodoties. For example, Piemēram, if you have a child, ja tev ir bērns, like to suck their thumb, viņam patīk zīst savu īkšķi, at the little age, mazā vecumā, you say, leave in, don't worry. tu saki nekas, When he grow up, kad viņš izaugs, to take it away,
lai to atņemtu, will be trouble. būs Because the child has izaicinājums, grown in it. jo tas ir pieredums. But if when the child was still little, small Tad, baby, kad viņš ir maziņš, each time you remove it, tu you katru remove reizi it. izņem, The time will come, the child will stop it. viņš sapratīs, ka tā vairs nevar. But when you allow the child to grow with it, Un tu ļauj viņam iejaukt tajā it becomes a patiesībā, problem. jo citādi tā So kļūst par when problēmu. Pastor Rufus is Kad shouting, mācekļu Rufurs sauc, it's because of your future. tas ir tādēļ, ka viņš rūpējas par Because tavu he nākotni, knows. jo viņš zina, At the end, kas būs galā, it's you that will suffer it. ka tu par to cietīsi. He's practicing what he learned Viņš praktizē to, ko viņš ir when he was mācījies, serving kad viņš kalpoja with your character, ar tavu raksturu, your attitude. ar tavu attieksmi. If you were to start a church today, Ja tu sāktu šodien draudzi, can you keep people vai tu spētu noturēt with cilvēku your attitude? Ask yourself, ar savu attieksmi? Pajautā sev, I'm gifted. esmu taču I apdāvināts, dream dreams. man ir sapņi, I see visions. es redzu redzējumu, I'm a prophet. esmu pravietis, But you fight every time. bet tu cīnies katru reizi, You shout every time. tu kliedz katru reizi. There's no patience. Nav, You talk, everything, talk, tu talk, talk, nerunā talk. labi pa kreisi. You won't keep people. Tu nenoturēsi cilvēkus. Hallelujah. Slāva tev, kungs. So don't say, oh, I am gifted, but why is it like this? Tu vari teikt, esmu apdāvināts, un kāpēc te ir tā, kā ir? Because you refuse to go through the protocol or the Tādēļ, procedure. ka tu atsakies paklausīt noliktējai kārtībai. After commitment, Pēc nodošanās, the next one nākamais is ceturtais faithfulness. ir uzticamība. How faithful are Cik you? uzticams tu esi? And let me say this. Un es teikšu tā, A man can be committed and Cilvēks- not faithful. var būt nodevies, bet būt neusticams. Let me repeat it. Es atkārtošu. A man can be committed but not faithful. Tu vari būt uzticams, bet nenodevies. For example, Piemēram, someone is working in an office kāds strādā ofisā, and they have access to some things in that office. un viņam ir pieeja kādām lietām ofisā. The company is supposed to resume by 8 a.m. 8 o'clock in the Uzņēmumam morning. jāsāk strādāt 8 no rīta, But every working day, bet katru darba dienu, Monday to Friday, pirmdien līdz piekdienai, 7 o'clock he's there. 7 tu esi He tur. opened the door. Tu atver durvis, Other staff are not there yet. Other citi staff vēl nav are not there. sākuši savu darba dienu. He quickly go around. Tu ej apkārt, He steal from here, tu paņem kaut ko no Steal from šejienes, here. nozodz kaut ko Steal no from here. šejienes, nozodz kaut ko Put no in his šejienes, bag. ieliec savā somā, by the time the rest come, un kamēr citi atnāk, sit down looking. tu apsēdies. But to the boss, Bet priekšniekam he's very committed viņš nav nodevies, because it's daily. jo ir pārāk agrs, But he's not faithful. un viņš nav uzticams. He's not faithful. Viņš nav uzticams. Even though he's committed, coming early, coming all the Kaut time. gan viņš Early. nāk laicīgi, nāk agri, viņš nav uzticams. The reason why he's committed is because he's stealing. Viņš ir nodevies tikai tādēļ, jo viņš zog. So he can be committed and not be faithful. Tāpēc viņš nevar būt nenodevies un būt uzticams. Tu vari būt Committed, nodevies, but but not, neesi but not uzticams. faithful. You can be committed, Tu vari būt nodevies, but you are not faithful. bet tu neesi uzticams. You can get close to the pastor. Tu arī nonāk tuvu mācītājam, You carry his bag. ka tu nes viņa somu. You do everything for him. Tu dari visu priekš viņa, But when he's on his phone bet kad viņš nav pa telefonu with his wife, ar savu sievu, you go and listen. tu ej un klausies. And you pick your phone Un tu paņem and call other person. un piezini I just citam. heard pastor. No, no, Es no. dzirdēju tikko You are mācītājs teica committed. to un to. Jā, But you're not es loyal. nodejies, bet neesi lojāls. Oh, O, that's it. tas ir. People can be committed, but they are not faithful. Cilvēki var būt nodevušies, bet viņi ir neusticami. How faithful are you? Tāpēc jautājums katram, cik uzticams tu esi? Ask yourself that question. Pajautā sev šo jautājumu. It's more or less, this is Bible college, this is Bible school now. More or less. Š- We are raising leaders, Mēs ceļam līderus, quality of leaders. kvalitatīvus līderus, vadītājus. 2 Timothy chapter 2, let's read it. 2. Timotejam, 2. Jā. nodaļa. Verse 2. 2 Timothy chapter 2, then verse 2. 2. Timotejam, 2. nodaļa, That's something I want us to hear. 2. pants. Are we there? Vai jūs esat šeit? 2 Timothy, yeah, chapter 2. 2. then verse Timotejam, 2. 2. nodaļa, It says, 2. pants ir teikts. and the things that you have heard from me Un visu, ko no manis esat dzirdējis, let me read it again. es gribu atkārtot. And the things that you have heard from me Un visu, ko no manis esat dzirdējis, among many witnesses, daudzu liecinieku priekšā, commit these
nodot tālāk uzticamiem cilvēkiem, to faithful men uzticamiem cilvēkiem, who will be able to teach others also. kas arī citus spētu mācīt. There are things that cannot be committed in your hands unless you are being faithful. Ir lietas, ko Dievs tev nevar uzticēt, ja tu neesi uzticams. You are gifted, Jā, tu esi apdāvināts, but you are not faithful. bet tu neesi uzticams. You are the best mechanic in town. Tu esi labākais mehāniķis pilsētā. You are the best. Tu esi labākais. But when they bring a car to your garage, Bet, kad viņi atved mašīnu uz tavu garāžu, it's supposed to cost 1,000 euros. tam ir piemēram jāmaksā remontam 1000 eiro. You will tell them it's 2,000 euros. Tu teiksi, nē, tas ir izmaksas ir 2000. You are the best, Tu esi labākais, but you are not faithful. bet tu neesi uzticams. When they bring their car to you Kad viņi atved savu auto and you discover un tu to atklāji, that the fault in the car ka mašīnas vaina is just 10 euros, ir tikai 10 eiro, you look at it. tu paskaties, I left my home. I left my house. es atstāju savu māju, Come here. lai nāktu 10 šeit euros. par 10 No. eiro. Ne, Drop your car. tu nomet mašīnu, I will call you. Let me check. I will call you. es paskatīšos un tev atzvanīšu. You know that it's only 10 euros. Tu atstāji mašīnu, tev atstāja mašīnu un tu saki, nē, es You- paskatīšos ilgāk. You will punch other things in the car. Tu saplēsi kādas lietas tajā mašīnā That will make you 1,000 euros. un tad savāc to cenu 1000 eiro, lai pajautātu. I've checked it. Es pārbaudīju, It will cost 1,000 euros. tas tev maksās 1000 Why? eiro. Kāpēc? Come, let's see. Nāc, es He tev will come. parādīšu. Viņš atnāk, Don't forget. bet You neaizmirsti. have tampered with things already. Tu jau esi to sabojājis vēl vairāk. Show him. Tu rādi viņam, ko tu esi sabojājis, bet nesaki, You are the best. tu esi You are labākais, not faithful. bet neesi uzticams. That is what some people do. Tas ir svarīgi. Even some Christians too. Un pat daži Some Christians, they do it too. kristieši tā dara. They do it. Viņi tā dara. You have a business. Tev ir kāds bizness, You're a Christian tu esi kristietis, and you are cheating other people. un tu apkrāp citus. You are not faithful. Tu neesi uzticams. You telling lies. Tu melo, mānies. Some Christians lie to their pastor. Some Christians, they lie to the pastor. Daži kristieši iedomājas melot They just mācītājiem. lie. Viņi tikai melo. Hey, Hei, you are in the city. tu esi šajā pilsētā, You are not in church. tu neesi You draugs, lie to the pastor. un tu melo. I traveled. Es ceļoju. You are in your house Tu biji savās mājās, and you are lying. un tu melo. You are not afraid. Tu nebaidies, And you say you are gifted. bet tu tāpat laikā saki, ka tu esi May God help apdāvināts. us. In the name of Jesus Christ. Jēzus Kristus vārdā. The next one Nākamais. is reliability. How reliable are you? How reliable are you? Uz cik uz tevi Reliable. var paļauties? How reliable are you? Cik uz tevi var paļauties? You are gifted, Tu esi but not apdāvināts, reliable. bet uz tevi nevar paļauties. You are gifted, Tu esi apdāvināts, but when your service is needed, bet kad vajag tavu palīdzību vai You are tavu not going to kalpošanu, respond. tu necel telefonu. your gift will not open door for you. Tava dāvana, tad tev nespēs atvērt durvis. You need to be reliable. Tev ir jābūt It uz is to, uz very kuru var important. paļauties. Tas ir svarīgi. Someone can be faithful, Kāds var būt uzticams, but not reliable. bet uz viņu nevar paļauties. It's not enough Ar to nepietiek, if you have a gift. ja tev ir dāvana. It is very important. Tas ir ļoti svarīgi. The next point, Nākamais. you have to be humble. Tev ir jābūt pazemīgam. Very important. Tas ir svarīgi. Because people say they have gift, Cilvēki saka, ka ir dāvana, but the gift is not taking them anywhere. bet tā dāvana viņus nekur neaizved. Hallelujah. Slāva tev, Do kungs. you know that some people have used their gift to destroy a church? Jūs zināt, ka ir cilvēki, kas ir izmantojuši savu dāvanu, lai iznīcinātu Dieva celtu draudzi. May the Lord help us. Lai tas kungs palīdz mums. Even though you are gifted, Pat ja tu esi apdāvināts, you should be accountable. tev ir jāspēj atskaitīties. Accountability is very important. Tev ir jāspēj atskaitīties. Even though you are gifted. Neskatoties uz to, ka tu esi talantīgs. The next Tev ir point. Dāvana. Nākamais. How trustworthy are you? Can the pastor trust you? Cik tu esi uzticams? Can the pastor trust Vai you? mācītājs var tev uzticēties? You are gifted, Tu esi apdāvināts. but can he trust you? Bet vai viņš var tev uzticēties? It is very important. Tas ir svarīgi. Trust is very important. Uzticība ir svarīga. Remember a portion in the Bible Atcerieties pravi apostuli when Bībelē, Jesus and some of his disciples, kad Jēzus un daži mācekļi, they went on the mountain to pray, viņi gāja uz kalnu lūgt, and they saw an open vision. un viņi redzēja redzējumu, They saw three images. attēlu. And Jesus said to them, Un Jēzus teica viņiem, do not tell anyone. nevienam to nesakiet. Do not tell anyone. Nevienam to nesakiet. Imagine if it is this day. Iedomājieties, ja tas būtu šodien. Pastor Rufus called a retreat
Mācēs Rufus uzaicina jūs uz retrītu and he take every one of you on the mountain to pray. un paņem jūs augšā kalnā lūgt. And while praying, Un kamēr lūdzat, you that be telling God, jums Dievs saka, open my eyes, open my eyes, open my eyes. atver acis, atver acis. All of a sudden, Un pēkšņi you saw a vision. tu redzēji redzējumu. And pastor say, Mācēs teica, shh, don't tell anyone. nevienam to And nesaki. you say, Tu teiktu, ko? you don't want people to know that I can see vision. Tu negribi zināt to, ka They tas must know. redzējumus visiem ir You jāzina. won't keep it. Tu to nepaturēsi. You will tell the whole world, Tu pateiksi I visam saw a pasaulē. Es vision. redzēju redzējumu. But Jesus said, Bet Jēzus teica, don't tell anyone. nevienam to nesaki. They didn't tell anyone. Es nevienam neteicu. How trustworthy are you? Cik ļoti Is uzticēties tev var. people's secret, is it safe with you? Vai noslēpumi ar tevi ir drošībā? Can people come to you and tell you, please, I am this and this, pray for me, Vai cilvēks var atnākt pie tevis un pastāstīt savu problēmu un teikt, palūdz par mani, and you keep it to yourself? un viņš zinās, ka tu to vari paturēt tikai pie sevis? Or you will tell everybody in Vai it? tu to pastāstīsi visai draudzēji? That is why many Christians are suffering Tāpēc daudzi kristieši cieš in our churches. mūsu draudzēs. They're not telling anyone. Viņi nevienam nesaka, Because jo people cannot be trusted. cilvēkiem ir grūti uzticēties. People cannot be trusted. Un daudziem nevar uzticēties. Can they trust you? Un vai viņi var Even uzticēties with your tev, gift? pat ja tev ir dāvana? Note of that. Pierakstiet to. It is very important. Tas ir svarīgi. The next one. Nākamais. Do you have confidence? Vai tev ir pārliecība? How much of confidence you have in your Cik gift? daudz pārliecības tev ir tavā dāvanā? It is very important. Tas ir svarīgi. Because Jo I don't want you es negribu to be gifted būt apdāvināts. and there's no transformation in your life. Es negribu, ka tu esi apdāvināts un nav nekādu izmaiņu tavā dzīvē. I don't want you to be gifted Es negribu būt apdāvināts and your gift is not taking you anywhere. un ka tava dāvana nekur tevi nevirza. Hallelujah. Slāva tev, kungs. The next one. Nākamais. Character. Raksturs. Some Christians have a very bad character. Ir kristieši, kam ir ļoti slikts raksturs. Very bad character. Ļoti slikts raksturs. And they are gifted. Un viņi ir apdāvināti. Do you have a good character? Vai tev ir labs raksturs? Or you have a bad character? Vai tev ir slikts raksturs? It is very important. Tas ir svarīgi. Hallelujah. Slāva Dievam. Let me say this. Skatieties. Prayer does not keep marriage. Lai cik tu lūgtu, lūgšana nevar finish now. noturēt tavu laulību. Prayer does not keep marriage. Laulība nevar noturēt tavu. Let me repeat it. Lūgšana nevar noturēt tavu laulību. Prayer does not keep marriage. Lūgšana nevarēs noturēt tavu laulību. Let me say it again. Prayer does not keep marriage. Lūgšana neatrisinās tavā laulībā problēmas. I know some of you might not believe, Es zinu, ka varbūt daži no jums neticēs, but I will explain to you. bet es jautāšu. For example, Piemēram, a man vīrs beat up his wife. piekāva sievu, Every little thing, beat the wife. sit sievu, Don't respect the wife. neciena viņu, No regard for the wife. nav nekādas pietātes, Abuse the wife. apbižo, And he's praying, un viņš lūdz, God, Dievs, let my wife stay with me. lai mana sieva paliek My ar wife mani. must not Sieva go. nevar pamest mani. Ah. Mm, Mm. mhm. The wife will leave. Sieva atstās viņu. So prayer is not what keeps marriage. Lūgšana nav tas, kas var noturēt It's your laulību. attitude, Tā ir tava attieksme, your character. tavs raksturs. It is very important. Tāpēc tas ir svarīgi. Because Jo, your gift can open door for you. jā, tava dāvana atvērt var tev durvis, It is your character bet tas ir tavs raksturs, that determines kas nosaka, what happened after that. kas pēc tā notiks. People can love you today Cilvēki var mīlēt tevi because of šodien your gift, dēļ tavas dāvanas, but you are not good. bet ja tev nav labs So this is raksturs, who you are. tas, this is kas tu how you esi, are. tāds kāds tu esi, They run away from you. viņi bēgs no tevis. And you'll be saying it's the devil. Un viņi teiks, It's not the devil. tas nav sātans. Work on your character. Strādā pie sava rakstura. It's very important. Tas ir svarīgi. Example, sir. Piemēram, Moses have had anger Mozus bija dusmīgs, before God called him. pirms viņu aicināja. It was because of anger Un dēļ dusmām that he killed someone in Egypt. viņš kādu nogalināja. He ran Ēģiptē. away. Viņš aizbēga, Right? vai ne? He met with God. Viņš satikās ar Dievu. That was a bad character. Viņam Anger. bija slikts raksturs, dusmas.
nesavaldība. He didn't fix it. Viņš to visas He dzīves didn't garumā say, God, neizlaboja. please, Viņš neteica, Dievs palīdzi man ar to I don't want this galā. anger. Take it away. Es negribu dzīvot He didn't do dusmās. that. Viņš to nedarīja. He was anointed. Viņš bija svaidīts. He was gifted. Viņš bija apdāvināts. Viņam bija God dāvana. used him to perform Dievs viņu miracles, lietoja, lai būtu signs and wonders. brīnumi un zīmes. Because of him, Un dēļ viņa all the firstborn in Egypt died. visi pirmzimtie Ēģiptē nomira. Plagues, boils, Čūlas, water turned to blood, ūdens pārvērtās asinīs. parted the Red Sea. Uh, The Red Sea open, Red Viņš Sea open. atvēra sarkano jūru, Brought, pāršķīra, brought water from the rock. dabūja ūdeni no akmens. God used him. Dievs viņu lietoja He was varenīgi. gifted. Viņš bija apdāvināts. But that anger, Bet tās dusmas, God said, you know what? Jūs teicat, zini, Mūzu, That is the land. That is the land. tā ir zeme, Promised land. apsolītā But zeme, you will enter it. bet tu neieies. Why? Kāpēc? Because you got angry. Jo tu esi dusmīgs. God said, stretch the rod. Stretch the rod. Dievs teica, izstiep, Speak the word. runā vārdu. No. God said, stretch the rod to the rock. Izliep zīzli, The rod. Stretch it to izliep the rock zīzli un uzsit pa akmeni, to bring water. lai nāk He was ūdens. angry. Mūzes bija He took the dusmīgs. rod. Viņš He paņēma hit the zīzli, rock. Bah! sita. It's in the Bible. Tas ir But Bībelē. God said, stretch the rod. Bet Dievs teica, izstiep zīzli. But he hit the rock. Bet viņš sita akmeni, nevis Stretch izstiep zīzli. the rod to the rock. Sit ar Rock of zīzli. ages. No, that is my own word. Rock of ages. That's my own word. Don't worry. If you don't worry. But instead of him Tā vietā, to lai stretch the rod izstieptu zīzli to the rock, pie akmens, out of anger, dēļ dusmām, hit the rock. Mūzus sita akmeni. The water still came. Ūdens But God nāca, said, bet Dievs teica, you won't enter the promised tu land. neiesi apsolītajā zemē. He was gifted. Viņš bija apdāvināts. He was anointed. Viņš bija svaidīts. But anger Dievs sadusmojās. destroyed him. Mūzus sadusmojās un nepaklausīja Dievu. It's very important. Tas ir svarīgi. Deal with your anger. Tiec galā ar savu raksturu, ar dusmu. Hallelujah. Slāvu tev, kungs. So therefore, Tamdēļ you need to submit jums ir to a jāpakļauj godly authority, ar prieku dievišķai and you need to autoritātei go through un ir jāaiziet cauri all those processes visiem šiem procesiem, that you need to go through kam ir jāaiziet, to be matured lai nobriestu with your gift. ar savu dāvanu. So your gift Tāpēc tava dāvana can open the door var atvērt tev durvis for you. priekš tevis. Let's be on our feet. Piecelsimies kājās. Let's be on our feet. Piecelsimies But kājās. the time is fast spent. Laiks iet. Listen to this. Klausieties. Let me say this. Es teikšu tā. No church Neviena draudze can be stronger nevar būt stiprāka than the strength kā spēks of the people in the church. tiem cilvēkiem, kas ir draudzē. The strength of a church Draudzes spēks is determined ir noteikts by the strength balstoties uz of to the people spēku, kas ir cilvēkiem tajā draudzē, in the church. kas ir draudzē. If the people in the church is weak spiritually, Ja draudzes cilvēki ir garīgi vāji, the church also will be weak. draudze arī būs vāja. But if the people in the church, Ja cilvēki draudzē, if they are strong spiritually, ja viņi ir stipri garīgi, the church will be strong. draudze būs stipra. God is taking this church Dievs vēlas šo namu to a new level. virzīt nākamajā līmenī, jaunā līmenī. Listen to this. Klausieties, I'm a pastor. es esmu mācītājs. I have a church. Man ir draudze. I pastor a church Es mācu in draudzi, the UK. vadu draudzi Anglijā. I don't know about Pastor Rufus, but for me, Priekš manis. it is not about how many years you are being in my ministry. Tas nav par to, cik gadus tas ir manā kalpošanā. It's about your gift that you can offer. It's about the gift that you have that you can use. Bet tas ir par to, kāda tev ir dāvana un kā to var lietot. It's a parable. Tā ir līdzība. So tomorrow, Rītā you won't say, I've been here for years. tu nevari teikt, es biju šeit gadiem. These people just came in Šie cilvēki tikai atnāca and pastor is showcasing them. un mācītājs viņus pieņem. Tas ir viss. So you get serious with your gift. Tāpēc esi nopietns ar savu dāvanu. I have a word in the Bible. Ir vārds Bībelē. Sir,
Many are called, Daudzi ir aicināti, few are chosen. bet daži ir tikai izredzēti. It's like you have a company, you want to employ people, right? Jo tu gribi pieņemt darbā Applications will cilvēkus, come, right? daudz nāks Maybe you want to employ 2 people. CV, bet tu gribi darbā pieņemt tikai 2. You advertise the vacancy, right? Tu ieliec sludinājumu par amatu pieejamo, And 100 applicants put in application. un 100 tev ienāks pieteikumu ar CV. By advertising the vacancy, Bet tas, ka tu reklamē savu You are calling many. vakanci, You are tu calling aicini many. daudzus, tu aicini daudzus. but after looking at their credentials and all of Tad, that, kad tu skaties un ej cauri viņu you will CV, choose only few. tu izvēlēsies tikai dažus. So therefore, Tādēļ we all are called. mēs visi esam aicināti, It is our responsibility un tā ir mūsu to do what God called us to atbildība do. darīt to, ko Dievs mums He teica. called every one of us. Viņš sauc katru no mums, It is our ways un tas, kā mēs uzvedamies, that will rīkojamies, determine kas noteiks, where He will place us. kur viņš mūs ieliks. Because Jo God is sending more people. Dievs vēlas sūtīt vēl cilvēkus. God is elevating His church. Dievs vēlas. God is elevating His church. Dievs vēlas pacelt savu draudzi. Yes. God is elevating His church. Dievs vēlas pacelt savu draudzi. Listen to this. Un klausieties, There's a difference between the hand of man and the hand of God. ir atšķirības starp cilvēka roku un Dieva roku. The hand of man might be slow in doing things, Cilvēka roka var būt lēna darbos, but the hand of God bet Dieva roka, will always be fast in doing things. tā būs ātra darīt lietas. The hand of man Cilvēka roka might come with hard labor, varbūt nāk ar smagu darbu, but the hand of God bet Dieva roka will come nāks. less labor. You labor less Tu strādāsi mazāk, and you get great results. bet saņemsi lielākus rezultātus. The church is entering into the season Šis nams ieiet jaunā sezonā, of the manifestation of the hand of God kad parādās Dieva roka in all areas, visās sfērās, even in the area of finance. pat finansēs. I know what I'm talking about. Es zinu, par ko es runāju. Listen to this. Klausieties, Late 2008, 2008. gadā a woman was brought to our church in London. kādu sievieti atveda uz mūsu draudzi. She had cancer, Viņai bija vēzis, and the doctor said un ārsts teica, she would die before the end of December ka viņa 2008. mirs līdz 2008. gada decembra beigām. They brought her. Viņa atveda uz draudzi. And the Lord said to me, Un tas kungs teica man, be praying in a bottle of water for her to drink. iedod viņai šo ūdens pudeli izdzert. And I kept praying in the bottle of water. Un es lūdzu un iedevu šo pudeli. She had 2 sons Viņai bija 2 dēli and the husband. un vīrs. Both the 2 sons and the husband, 2 dēli un vīrs. they called a meeting, Viņi izsauca and sapulci, she was there. un viņa bija tur. And they planned where and how they would bury her. Un viņi jau plānoja, kā viņi viņu apglabā. Because the doctor said, Jo ārsts you have teica, breast cancer jo viņai ir krūts vēzis, and you are going to die. un tu nomirsi. You have 3 months left to live. 3 mēneši They dzīvo. were waiting for her to die. Viņi gaidīja, kad But when viņa she nomirst. came, Bet, kad viņa the atnāca Lord uz said, draudzi, she will live. viņa We aizgāja. started praying. Mēs sākām lūgt. Okay. We started praying. Mēs sākām lūgt. Guess what? Un uzminiet, She entered January 2009, janvārī 10, 2009. 10. gadā, 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. 21, 21. and she died last year, 22. Un viņa She nomira lived another pagājušajā 14 gadā. years. Viņa After dzīvoja the doctor said 14 she died. gadus pēc tam, kad ārsts teica, ka viņa nomirs. We are not discrediting the doctors. Mēs nediskreditējam But from ārstus, my experience, bet no manas pieredzes sometimes kādreiz, where the ability of the doctors stop, kad ārstu spējas beidzas, that is where tas ir tad, God set in. kad Dievs var iestāties. Hallelujah. Slāva Tev, And kungs. I've seen many testimonies. I didn't share testimonies here, but Es I've ar seen jums many nedalījos ar testimonies. liecībām, A lot of bet testimonies. man ir daudz liecību. Our God is real. Mūsu Dievs ir So īsts. what God is speaking concerning this church, Un tas, ko Dievs saka par šo draudzi, He will bring it to pass. tam Dievs liks Oh, notikt. He will bring it to pass. Viņš liks tam notikt. He will bring it to pass. Viņš liks tām lietām notikt. He will bring it to pass. Viņš liks tām lietām notikt. And the devil cannot stop it. Un Sātans to nevar apturēt. Heavenly Father, we thank you. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies. Okay, I've heard you, Daddy. I've heard you. Es dzirdēju Tev, Tēvs.
I've heard you. I had wanted to pray a particular prayer, Es gribēju lūgt konkrētu lūgšanu, but I heard God clearly. bet es dzirdēju Dievu skaidri. He said to me, Viņš teica, stick to what I brought you here for. turies pie tā, kamdēļ es tevi atvedu šeit. That's it. Tas viss. It's for the church. Tas ir Dieva namam. For the church. Dieva namam. For the church. Draudzēji. For the church. Draudzēji. Because of what God is about to do in this church. Tam dēļ, ko Dievs vēlas And I darīt šajā pray, draudzē. King of Glory, Un es lūdzu godības I've- ķēniņu, you have used me kā tu esi lietojis mani, to release your word, atbrīvot tavu vārdu, to prepare the hearts of your people sagatavot tavu cilvēku sirdis for what you're about to do tam, ko tu darīsi in this church. šajā Dieva namā. I ask you, my Lord and my God, Es tev lūdzu, mans Dievs un mans Tēvs, give them the grace dod viņiem žēlastību, to obey your word. paklausīt tavam vārdam, Give them the grace dod viņiem žēlastību, to be submissive. būt paklausīgiem, Give them the grace dod viņiem to žēlastību, be faithful. būt uzticamiem, Give them the grace dod žēlastību, to be committed. būt nodevušamies, Give them the grace dod žēlastību, to be loyal, O God. lai viņi ir lojāli, Give them the grace dod žēlastību, to be prayerful. lai viņi ir pilni ar lūgšanu. In the name of Jesus. Jēzus Kristus vārdā. I pray, Abba, Father God, Es lūdzu mans Aba Tēvs, every word that you have spoken katru vārdu, ko tu esi teicis, concerning this church saistībā ar šo Dieva namu, in this season šajā sezonā and for the next season, un nākamajā sezonā, bring it to pass. ka tu liec tam notikt. In the name of Jesus. Jēzus Kristus vārdā. You said you are raising financial pillars for your church. Tēvs, tu teici, ka tu paceli finansiālus atbalstītājus, Wherever they are, lai kur viņi būtu, bring them in, O God. nes viņus, kungs. You say you are raising more laborers. Tu teici, Dievs, ka tu paceli jaunus darītājus. In your house, Savā namā. Jehovah, bring them in. Ved viņus šeit. Abba, Father, Aba Tēvs, bring them in. ved viņus šeit. I heard the voice of the Lord clearly. Es dzirdēju tā kunga balsi skaidri. He said to tell his church, Viņš teica, pasaki savai draudzēji. he said, my presence will not depart from this house. Mana klātbūtne nepametīs šo namu. My presence will not depart from this house. Mana klātbūtne nepametīs šo namu. The Lord said, Tas kungs saka, from today, no šodienas everything will begin to fall into its places. katra lieta nostāsies savā vietā. From today, No šodienas everything katra lieta will begin to fall sāks into its places nākt savā vietā. because it is the time, Jo ir laiks, it is the season. ir sezona. I see Es redzu 7 angels 7 eņģeļus, sent by God. Dieva sūtītus. And I saw them. Un es redzēju, They go into the wall, viņi iet pasaulē all around the wall. apkārt. And they were pulling out some wires, Un viņi izrauj kaut kādus pulling out vadus, wires izrauj kaut kādus vadus and laying a new wire. un ieliek jaunu, Laying new wires. ieliek jaunus. All of a sudden, Un pēkšņi I saw es redzēju more brighter lights. gaišāku gaismu. Not physical light, Ne jau fizisku gaismu, spiritual light. More Garīgu brighter light. gaišāku gaismu. More brighter light. Vēl gaišāku More gaismu. brighter light. Gaišāku gaismu. Hear me and hear me well. Šeit, Just klausieties say uz at the manī. Lord. There's no one Nav neviena, that will come to this church kas nāks uz šo namu on any service day nevienā svētdienā with a heavy heart ar smagu sirdi and will leave un aizies with that heavy heart. ar vienu That's what the Lord sirdi. is saying. Tas ir tas, ko saka tas kungs. No one Neviens, shall come kurš ienāk šeit, into my house manā namā, on a service day svētdienas dienā, with a broken heart, ar salauztu sirdi, with a heavy heart, ar smagu sirdi. and leave Viņš aizies my presence ar manu klātbūtni. with a heavy heart.
Viņš nepamet No Jēzu one. ar smagu sirdi. Write Neviens. it down Pierakstiet to, because it's a prophecy. jo tas ir It's pravietojums. not a prayer. Tā nav lūkšana. It will come to pass. Tas notiks. And people from this church Un cilvēki no šī will nama begin sāks to testify. liecināt. And the Lord is saying, Un tas kungs from this saka, church, no šī nama I will raise es pacelšu youths. jauniešus. From this church, No šī hey, nama I will raise es pacelšu youths jauniešus, that will be kas būs the best labākie, in what they do. ko viņi dara. Oh, I will raise youth Es pacelšu and I will bless them un es svētīšu with divine wisdom, ar pārdabisku gudrību, knowledge, and zināšanām understanding. un izpratni. They will be the best. Viņi būs They will be labākie, the best. labākie. And the Lord is saying Un tas to kungs all the parents in this church, saka citiem vecākiem, congratulations to you apsveicu jūs, because your sons jo tavs dēls will make you proud. liks tev lepoties. Your daughters Tavas meitas will make you proud. liks tev lepoties. It's not a prayer. Tā nav tava It's lūkšana, a prophecy. tas ir pravietojums. I'm speaking Es runāju, what the Lord ko tas kungs is revealing to me atklāja man, that He will do. ko viņš darīs. Father, we thank you. Tēvs, paldies tev. Jehovah, we bless your name. Jehova, mēs tev Hey, pateicamies. be thou exalted, O Lai Lord. tavs vārds ir paaugstināts. The Lord is saying Tas kungs saka, things will not be the same again. nekas nebūs kā agrāk. Things will not remain the same again. Neviens neatcerēsies savu You will kaunu. begin to see changes in different Jūs redzēsiet areas. izmaiņas daudzās sfērās. Even some changes that you least expected. Pat izmaiņas, ko tu vismazāk gaidi. You will see it begin to happen. Tu sāksi redzēt tam notiekot. That's what the Lord said. Tas ir tas, ko tas kungs And saka. by the way, Un starp citu, the Bible says, Bībelē ir teikts, woe be unto the prophets lai ir pravietim, that say, kas saka, thus saith the Lord. tā saka tas kungs. When in fact, Kad patiesībā, God did not send him to say kad it. Dievs tā nesaka, There is a difference between prayers, ir dažādas lūkšanas, man's opinion, cilvēku viedokļi, man's idea, cilvēku idejas and the prophecy from God. un pravietojums no Dieva. And these are the prophecies from Un God. šie ir pravietojumi no The Dieva. Lord has spoken. Un tas kungs ir It runājis, will come to pass. ka tāpēc tas notiek. Servant of God, Pastor Rufus, Dieva vīrs, Rufus. I say Rufus, congratulations to you. Es tev saku, apsveicu jūs. I say congratulations to Es jums you. saku, es jūs You are apsveicu. entering into the season Jūs ieiet sezonā, of greater reward. lielā apbalvojuma I will sezonā. go Es iešu in my spirit savā garā and open the hands of people un atvēršu to cilvēku come and be a rokas, blessing to lai you. tev būtu par Hear this svētību. one, my God. Dieva The vīrs, Lord is saying tas kungs your saka, financial reward finansiālais is not apbalvojums limited nav to ierobežots this city. šai pilsētai. Your financial reward Finansiālais is not apbalvojums limited nav ierobežots to this city. šai pilsētai. Mark it. Atzīmē to. It's being recorded. Tas ir ierakstīts, Let it be kept. lai tas tiek Because- paturēts, jo It will all come to pass. tas viss notiks. God does not lie. Dievs nemelo. Father, we Tēvs. thank you. Mēs tev pateicamies. I've heard you, Daddy. I will stick to it. Tēvs, es dzirdu tevi. Be thou exalted, O Lord. Esi pagodināts, Tēvs. Take all the glory. Visa godība tev. Take all the honor. Visu godu, visu slavu. In Jesus' name. Jēzus Kristus vārdā. You know, Jūs ziniet, left to me, I will pray for everybody. es lūkšu par visiem. Pray concerning, Ja tas būtu par mani, es lūgtu par visiem. and pray concerning every issue. Es lūgtu par katru lietu. But the Lord kept telling me, Bet tas kungs man teica, just stay on the lane. paliec šajā ceļā. Do what you should do. Dari to, ko es tev teicu darīt. Don't go your own way. Neej savu ceļu. That's why I maintain that. Tāpēc es pieturēšos pie sava ceļa, ko Dievs man lika It sirdī. is well with you, Ja tas ir, and it shall continue to be well with you. And I'm sorry if I've taken, maybe probably I took more piedodiet, time, ja es aizņēmu vairāk jūsu laika, nekā bija plānots. but at least you know I'm a visitor. Bet So I need to pour everything out on you. man vajag uzlikt visu jums. Esmu viesis un man ir jāpakļaujās jums. I need to pour out everything on you. Un es nevaru jums tā visu uzkraut. It is well with you in Jesus' name. Jēzus Kristus vārdā. God bless you, Pastor Rufus. Lai Dievs jūs svētī. God bless you.